akwate muthenya waku ni ragutwarithia ugwega na ni ru ni ndagikarira gitege kia gukunjurira maria mari ku thiini ria iri ya mohoro uku ni ko Muthingi TV no mbere ndaya hareke twambe twamukire mamwe ma maria tukuhaririirie. Na hari mamwe ma maria tukuhaririirie ni ati cia mamilioni ma mbeca ni irokire kumuda Mwaki mwena wa Kitengela guko ri kaunti-ini ya Kajiado gukirikana ati ni waya cia thitima ihurire. Mbeũ njĩthĩ makiria ya 200 gutigwo matarĩ na mawĩra kurumirira ikinya ria thirikari ria kuhinga kwa rimwe nĩ ria marakoretwo makihocia mwena wa Nyamira. Mutaburuko yero ukinyira na njira ya imwe kwa imwe ni live transmission turamemerekia kuma gukomoshia munene wa Kenya Nairobi no korokania na ithu kuri na Facebook ni @Muthingi TV mwana wa nawe twacamania na ujete Kariuki wa andu ati ni gukorwo ngitika tukianjiriria mohoro maito ni ati hwaini wa ira mwena wa Kitengela ukore kaunti-ini ya Kajiado ni kuratuthukire mwaki munene no ri gishina kana gishina nyumba itiganite araigi ari hamwe na cia biashara no riracungiriirio na makiria kuma nyumba-ini mwene riracungiriirie Mutino uyo urigana na ikaria ni magite na kuria ruhonge rwa thimu Mwaki kuma mwena ucio makiuga ati ni ruraikarire riracungiriirie mamilioni ma mbeca gukorwo magithii hathara gukiri uguo mafitha borithi ni maracokire gwikinya haria Mutino uyo rahanikire na gucoka kuhoreria andu aria mararunganite mwena ucio itemini ria kugeria guthaitira kindu kinini maide hathara kionekana ati andu aingi matinahota guthira indo ciao ta uria marerigiriirwo. Ilianza saa 1:30 na ikaendelea ikiwa mingi, hakuna kitu kiliweza kuokolewa. Na masima moto ikakuja na ikasima, maji ikaisha, ikaenda kalete tena. Watu hapa Kitengela, masima moto kaunti ya Kitengela inunua masima. Kama biashara gapi zimeathirika? Ukiangalia biashara zile zimeathirika hapa, wale watu wengi zaidi utapata ni kama watu masimu mabiashara hapa, pata hiyo biashara mingi zinapoteza watu. Ni watu wengi wameenda hasara. Tunaomba kaunti inunue masima moto ya kusima iwe moto bado sio mengi, lakini imewakia juu. Wakati wote tulikaritisha vijana wangu wanafanya kazi wa masiku kwa sema moto ilianza na waya ya sima ambayo mtu ameconnect waya yake ya welding. Okay, ya welding yake. Hasa hii yake ilisababisha moto ikawaka. Kiliko connection. Imeconnectiwa aje mahali kama ni wiposi hii ama ni gani? Safika hapo saa hiyo. Tunapata ukweli ya kwamba ni stima imesababisha, lakini ni ya biashara ya mtu fulani ambao anafanya welding hapo. Sikujua kuendelea hapo ya sababu moto ikafika. Kweli ya vijana walijaribu. Kuongea kweli walijaribu. Kitu ilifanya moto ikuwe kubwa, zima moto za hii moja ya Kajiado ilikuja, ilifika mapema, moto kwa kidogo, wakazimazima wakatuambia maji imeisha. So ilitoka all the way from Mad River. Ilikuwa late. Kuna kitu tuliokoa. Kuna kitu iliokolewa? Hakuna kitu tuliokoa. Kwanza hapa kwa furniture hakuna kitu iliokolewa hapo ndani. Tulio ripoti-ini na makiria higie miaki itaino ni hati na nyumba ya toro ya thukuru wa secondary wa Kiwawa uri uri gicigo-ini kia Ubunge gia Kacheliba hari kaunti-ini cia Pokot ni urikitie kuda mwaki na ni thutha wa gukorwo na thina wa thitima undu uracungiriirie arutwo gukorwo makirwo ni indo ciao kuringana na county commissioner wa mwena ucio ndarikire ukikinya thukuru-ini ucio ni marugire ati ni mekwinyitia kana ni mekugeria uria mangihota gutira ati ciana iria irahutirio ni ni cia kuruiki githaitiro na njira iria yagiriire. Ukiri uguo ni mugite ati ni manjiriirie kana ni makoretwo makianjiririo thuthu wa kumenya niki kirarire kiria kingi na gucungiriria hathara ino.
Kwa majina ni Egla Lokichu, nafanya kwa ofisi ya disaster West Pokot County, na tunasema poleni sana kwa Kiwawa Board of Management na principal kwa janga yenye iliwapata jana, lakini kitu tumefurahia muliweza ku contain hiyo fire na wanafunzi walikuwa, tunashukuru wanafunzi walikuwa darasani. Jina ni Coslotius, nafanya na idara ya disaster kutoka county government ya West Pokot. Kwa hivyo kama county tumeweza kurespond kwa kidogo hizo mattress na blanketi, lakini pia naona ya kwamba hazitoshi. Lakini pia vile kamati ya shule imeweza kusema, tungeweza kuomba pia wahisani wengine. Tunajua kuna wahisani wengi kule nje ambao kuna NGOs nyingi ambazo wanaweza kuja na kuweza kutoa msaada. Tungependa tukuomba kwamba kama kuna watu ambao wanaweza tusaidia, watembea hapa, watuletee hiyo sanduku ya wanafunzi, watuletee hata sabuni. Wazazi wengi wanatoka hapa, na unaona ukiona hapa ni jua kali, hakuna kitu kizuri ambaye inafanyika hapa ambaye wazazi wanaweza pata pesa kwa haraka. Kwa majina ninaitwa Jackson Kiasamu, ambayo hii shule iko hii shule ya Kiwawa Boys Secondary School. Omba wenye wanaweza kutupatia usaidizi ili wakuje waweze kusaidia watoto na pamoja na shule. Tuthi na mbere ni ati thirikari ya kaunti ya kana gavana wa kaunti Kirinyaga Ann Mubio iguru nirikitie kwambika mubango wa guthaitira na makiria mbeu njithe aria mari mwena ucio na oni undu uria ucungiriirio ni kuongerereka kwa andu gukorwo makiruta mugia na gukorwo na meciria maingi na makiria mahinda-ini maingi makorwo makiitua kana makiremwo ni kwiturura kiaria ari igongona-ini ria mathiko mamuruga kana mundu uria urari murugamiriri wa Wasafi bodaboda gicigo-ini kiu no wizikaine ta Isaac Jage Waiguru ni ataririe ati kuongerereka kwa ikuũ iria ciongeriirio na makiria ni andu gukorwo makiruta muoyo kumenya thina wa meciria nicio kanite gukorwo ikiongerereka na njira nene na to kaunti-ini ya Kirinyaga indi gitaro-ini Mount Kenya gikiritana kuri mbeu njithe aria makorwo na mathina ta mayo gukorwo makiaragia mahinda kwa mahinda. Uhoro wa mental health ni muraigua andu ni maraririria muno uhoro wa mental health. Ona twina program twambiriirie ya mental health assessment. Program ĩteithia mũndũ ataguteithio ni aria me hakuhĩ. Mental health ni a problem makiria gugu Kirinyaga ni tuigua cases nyingi muno na Mwaki gwa high excellence ni ugambe bango ria mundu aigua ni muhatiria ni muria mutabe unjithi tondu ndirona muikarite muiyurite guku rekei mukaragia na ni njui muna namba yakwa ungikigwa ni wakinya muico please call me, I will be there as a mother. Ona ni ndagaikara na murata wake mukaranĩria ukamwira ha ndito niekate garemo hoete ndirahota ona okorwo ndaguguteithia kuriha that relief ni teithagia meciria etekere ogwo gavana wa mundu aikare muturire uri okuhota okorwo urahota kuria nyeni ria nyeni okorwo ni urahota kuria kanyama ria kanyama witikire guikara muturire uria uri na wikare wi comfortable na maisha ni magutwagirira kuni twiraga na wetereri na witikia na muno kiru ni tui nduma yukaga gugikia. Mathukuru makiria ya kenda kuma mwena wa mbere ya muhuro guku hari kaunti-ini ya Eburu ni marikitie kuguneka na mubango wa kinyanĩirio hamwe na thirikari ya kaunti ugwatara kana gwa makiuga ati ni kunyihiria mbirio kuma kaunti-ini itiganĩte ũndũ ũrĩa wonekanĩte gũkumio na njĩra nene. Hata tunaelekeza hiyo chakula inasaidia
Tunashukuru kwa sababu tumekuwa na ongezeko ya idadi ya wanafunzi na ile hali waachi mashule kiholela kwa sababu ya shida za kinyumbani. Kwa hivyo ningependa kuhimiza hii ushirikiano iendelee, na tunashukuru Rais and Maize kwa kutusaidia kwa upande huo, na kwa wazazi na walimu wale wanahusika na mradi hii, ningependa tusaidiane kila mmoja aweze akapeleka watoto shuleni, kwa sababu sisi tunaamini kwamba hakuna urithi unaweza ukapatia mtoto isipokuwa elimu. Tunawaahidi ya kwamba hao watoto tutaweza kuwahifadhi kwa shule, waweze kusoma na watu ambao watakaokuwa watu wenye manufaa katika society na watakaoweza kujisaidia. Kabla ya ufadhili, watoto wengi walikuwa na changamoto hapa na pale, kukosa chakula kule nyuma, pia hawakuwa wanapata. Sasa nyuso zao zina metameta sababu wanafurahia. Huu mradi umekuwa ukitusaidia kila term. So we have been tusaidia kwa kuongezeka. Hata kama last year tulikuwa na 157, it is because ya wale wameenda class 8 na wale wamekuja ECD bado they are still continuing to bado wengi hawajakuja. We are hoping and expect that very soon in the next 2-3 weeks watoto wengi watakuwa wamejisajili kwa shule. Haya, tugithina mbere ni ati mwerekera wa thirikari ya gushirikana thirikari ya county kuhiga kore mweneria iri kuria county-ini ya Nyamira nirikitie gutiga mbeu njithi makiria ya 200 matari na mawira rungu rwa utongoria wa murugamiriri wao George Mumanyi ni atetetie thirikari nduo wagone ukorwo ugiukirwo na njira nene kuona ati thirikari ni nyitĩtie muthiori gutigirira ati ni ahe kana ni ahura mbeu njithi njeki na njira ya kumahe mawira kukiria mbeu njithi magikorwo makigunikira maya mukite riri mathiite kana riri andu matiganite muthiite na mbere na kuga ati riu uici waya kuongerereka kuona ati riu mbeu njithi ya magundu wa gwika megucungiririo gukorwo makiingira wikinaini. Kusema hii kwa miaka mingi ndio imesaidia watu, ndio imesaidia watoto wetu kusoma na vitu mingi yenye imekuwa ikisaidia hata vijana kuwaweka busy wasikue criminals. So tunahuzunika sana wakati county inakuja kusimamisha bila kutuambia, na imesimamisha kazi ikiendelea na ikiwa na makaratasi. Tunashangaa sana kwa sababu hawakuleta hata karatasi inaonyesha kuwa wanafunga hii sehemu, lakini tumestukia wakuja ghafla na kuanza kuweka mali. Ukiangalia mali hapa ndio ni mali ya community, lakini mali wanasema ati ni ya serikali. So tunaomba ili tuweze kuelezwa kuwa mali ya serikali ni wapi, kwa sababu hapa mali ilikuwa ya community. Hapa ndio ufanyanga kazi siku mingi, hata ndio inasaidianga vijana wako. Nimesikia hii habari eti hapa kumesimamishwa, hata mimi nimestuka sana, sababu hao watakuja kutuibia kuku. Kwa hivyo lazima hao watu waendelee serikali ichunguze sana kuhusu maneno ya vijana hapa. Hakuna haja ya kufukuza watu, kila mtu ujitafutia. Sasa mimi niko na watoto wanaendelea na masomo, na hii ndio wengi wamejifunza hii mambo ya kuendesha boda. Sasa mimi si boda, wengine wamehamia huko. Tobe tuikiri
Riria turatura muturire-ini uyu ni tucemanagia na maundu matiganite, mamwe magatiga ironda nene ngoro-ini citu na mamwe magatuika rugano rwa gutura ruheanagwo. Ndirianegeria mwana koithia mwana ndari na outlet ndayambirie kuiba mwana kiambia kurutira kioro kanua na maniuro wathi kirafu no nginya urika uria andu a kirafu meka no wikore magero-ini haraka muno. Konge ni arata matwikirie, konge ni endo aitu, amwe makimenyaga aria angi matekumenya. Kirinde magucagia bangi magoka makanjoherera muti-ini makahura ngundi ta bag kama bag ya boxi weka atia sasa sijui nie ndio ndoka tunoherero hari na muti hau lakini sasa the end of the day nduri na handu ha kurira na nikio nie teri wa Mwaki njinyitetie muthiori gwethana na andu mena rugano rwa mwanya tugakorwo tugikara thi nao magakorwo magituhe maria manatongana na Gereshia hwaini thiini wa tafarira ya rugano rwakwa guku kwa Muthingi TV. Omodo ni akoragwo na meriria magwetanio na kamucie no to kamucie tu amu ni kamucie gathaka na kagemu karia kamuhingagiria meriria magoro yake. Hihi ni kuga atia ni kuria kia nyumba ino uri kana hihi ni waki wa nyumba ino kana ne indo iria ikoragwo nyumba-ini ino ni ithuĩ tũgũteremaga tũgagĩtirũkithia gathabarĩ gaku kumagia iroto na meriria maku na tũgacitua ũikaro waku. Nĩ riboti ĩrĩa tũnyitana tũgathogorana ũrĩa tũgũbacĩrithia thogora wa mbeca ciaku. Nyitana naniĩ Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV thaa 2 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ itũ ya waki na ũgemu. KCB ni matanyite gukorwo makigithia kimanjika gya ciringi milioni 65 ikereka-ini ria keri mbĩtĩka-inĩ cia East Africa Golf Tour nĩrĩtanyĩte kũnyitithio thing'a wiki na mabũrũri mangĩ matiganĩte nĩmo gũkorwo makorwo mbĩtĩka-inĩ ici na mabũrũri macio nĩ arĩ hamwe na bũrũri wa Uganda, Tanzania, Rwanda oro hamwe na Burundi. We launched the second edition of the KCB East Africa Golf Tour. This year, we're going to 20 counties compared to 16 qualifying legs across the country. The second big and different thing in 2024 is that we're African countries. Kenya, obviously, Uganda, Tanzania, Rwanda and Burundi. We also have different partners that have come on board, and in particular, very excited to mention Belua. Belua will be offering each qualifying leg a hole-in-one prize of an apartment, which is here in Nairobi, valued at 2.1 million shillings. KCB has been our partner for quite a while, and we really appreciate as Kenya Golf Union and also JGF and all the other arms of the One Golf Kenya. We really appreciate what the support that KCB has given us, and this series that has been launched today is going to help our golfers enjoy the game and also feel like we have a strong partner from KCB. Na mbĩtĩka-inĩ cia ligi nene na makĩria ya Ngeretha maũndũ marakorirwo makĩhana ta kĩrabu kĩa Nottingham Forest thutha wa gũkorwo
makionana kirabu kia Arsenal na ukorwo makimanyita ugeni muthi wa ira makorirwo marahotikana ni mahotirwo na bao igiri kwa kirabu kia Newcastle marahota timu ya Aston Villa bao 3-1 kirabu kia Everton marathie kabati ya gifugu kwa gifugu na timu ya Fulham. Haya na mashi Amerika yo wa ukinyira na njira ya imwe kwa imwe kuma mwena wa Lavington na Mosely Gardens magina wana shihada wega thaa imwe na nishia hwaine mahinda mothe ni nawe twacamania na ujitakario kiwado tine gwitika tidia thayo.